Karbi ang long along karbi khai tum beha ke klem tun ke ong polote dok muka rong supia long ta elong lo sonsi ili karbi khai tum ta beha ke klem hin chihung pon bom lo lapen beha ke klem ja kong the ubu chini pon bom tang lo sonsi dok muka long pini hanse brothers bu hardware kulat kimi ingpu pon tang lo kedam tang free ni phai trainer ke barni dok muka municipal board ke par lo pon ward number isi haberam rong phara rong along karlitang dor hanse lapen rumila rong pharpia tum asomar krishna hanse lapen alangli korte tumpen Celangsi, Dokmoka pen samilangso kedam atuwara rai mate, Dokmoka town pen kilometer isia jakalong, Hanse Brothers pu hardware akulat ing pupon. Bangso hardware akulat akimyalong hem kim rang ponji aphana kenang sot ana sonamung do anta long ponji pusi pherang ke thengno pachini pon. Anparta anang sitame asap akijum pen longji puta thanpon. Hardware long pen ke rod cement ita sob long pon po hem kon ma ke chikim ji anang kenang sor bostu an ke dak long pon et po ador ki jum pen dak long pon po bozar pen ke kom chat po nge haberam rong phararong dokmoka ward number 1 along sidolo 1 kilometer samilang sorot Bangso Hudman Kido Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetong Dunsi MS Hanse Brothers Hardware Kulat Kimi Ingpu Pipon Bangso Longman Pengalu Hiaman Pen Dong Mukak Town Ward Commissioner Sarlong Kitiso Prahalat Timung Haberam Rong Pararong Arong Asar Prokash Rong Paratung Pen Chenglok Penangan Man Kedo Kethe Kedingatung Chetong Dunsi RDP Dun Sonsi aluhi sarpo aman pen kachetong dun man kido Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso hin pen sitame beha ke claim pen ali kachepalong un alam thea puthak RD do jot pen thanpon Borinang po ningarong ni pini ke ningarong halam ba ningarong kam pini alang litumen patlang lo ke ai Krishna hanse to hin pen ke chengsi ta hai po lada ke jitu hardware dukan bang ke di dok buka bang ke local Ariso Marsi mana hardware dukan kapangceng bagi bi kapangceng buat ini first time po nasi lagi ni ngarong alam nasi kado kita lagi cari dun hono ji baru bepar ke momen nili ninjelo market ke kait reading long ili si bitek nai nasi Karbiang long dala tada Karbiang long ke du itu indigenous atum market bang mena reading cewan theklo polutang te Karui banda me po unemployment problem do solve po Dok Muka pen Samsung Ingti Karbiang Long Life